Kula amin pesambian durabini boleh ke muslim keng setaka hajat gule gitu. Waduh. Cermet gula. Saya bini gula ni paling ki sarang nyai sesepo. Tan gula. Sukses. Sukses kemarin. Pakun kata olaran kok tan. Awo tan bini gula macam ni kan. Nyai burabu debu ke gula mas. Apa jan? Ampun nih, kor sokor gula. Bobo. Tolos kor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, kong langkong guru kita bersama Hadratal Mukarram Sahibal Fadilah was Samahah Kiai Haji Qushairi Ajunan Simulja pengasuh Musalla Al-Badrain Kiai Ahmad Badri sarang Kiai Badri Cukanan Kiai Abdul Waris Sengatoren Abtina Semulja Kiai Haji Fadlillah beserta seteja para kiai, para guru ngaji, tokoh agama dan tokoh masyarakat, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Semulja para pejabat pemerintah, kong langkong Bapak Kepala Tisah beserta seteja aparatur epon. Semulja seteja hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah. Kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Minangga ungkapan rasa puji syukur da ajunanipun Allah. Sedak bu ambu aparing nikmat dapetan gaula ajunan kong langkong malam hari semangken kita bersama yatini sarang Allah takdir sarang Allah kangkui menghadiri majlis kak dintoh ujau ajunan karena gula yakin dari benyakan manusia sehadir beni namung dari tisa duko tapi luar duko banten gaula ngabesaki banyak muka-muka yang sering dan gula pangki ilem ben malam eki ribari dan gula tabangki gak dinto monjan muah pada tabangki ni bengkal pada tabangki kami eki ni kala tetemu boleh mon youtuber tak jaja telah lesong ambas muana. Alhamdulillah betan gaula sarang ajunan
bisa tapangki pole malam hari mangken di dalam keadaan sehat, di dalam keadaan sempat, paringi kencang ala ko kabagusan, malar muka sehat, sempat dan cengomor, lebur ala ko kabagusan, malar muka sarang Allah tertak tulia icabut, malar muka abak gategi pering na kesempatan boleh, moloten mangken, si ampon kari Pak Aryaki, ampon meninggalkan kita, malar muka kaula ajunan tergi tapangkia boleh. Tahun-tahun saya bakal datang sarang bulan mulja eki gak dinta Rabiul Awwal. Para Rabu, likulli insanin nasibun min ismihi. Saben-saben manusia gak dinta bakal milwa bagian dari nyaman. Bakal milwa bagian nasib dari nyaman. Asmah seemoloti kaula ajunan kita kenal, kita cintai, kita agungkan, kita muliakan. Tak pernah kaula ajunan gak dinto pusen put nyebut asmana, iki gak dinto Muhammad, Ahmad. Asma gak dinto para Rabu adalah asma yang dulunya diragukan oleh orang Quraisy. Enalekana embana gak dinto apareng asma. Asmain Muhammad gak dinto begbedaan orang negur. Dek kembana Nabi Muhammad eki gak dinto Abdul Muttalib. Lima samaitahu Muhammadan walaisa min asma'i abaik. Katipun apa sambian majek bengalah anyamai kompoya sambian nyamai Muhammad. Walaisa min asma'i abaik, padahal Muhammad kak dinto bukanlah nama dari nama-nama begesepo na sambian. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau eki kak dinto rajautu ayyuhmada fis samai wal ardi. Engkau ngarep tangkom poiriah bekal tetia manusia seta ambu epoci ngkui film mudhari ya dulu alad dawam wal istimrar. Ayyuhmada seta ambu epoci elangi epoci bumi epoci. Alhamdulillah kantos semangken tak bu ambu. Terus kapan nikah? Beliau seda ampun ebuan tahun semangken tak dem seda lahir menolong. Apa-apa mak pas ajunan tak ngangkep seda beliau. Padahal ampun ebuan tahun beliau lahir. Seseda ebuan tahun. Selahir juga ebuan tahun. Namung sebidak telok beliau iparing kesempatan. Kak dinto para Rabu beten gaula ajunan seakan-akan dalam ate tak tarema minabi Nabi Muhammad yang kepset. Terus Allahumma shalli ala Muhammad. Kalimat-kalimat boleh gelak ngangkui mukhatab khitab. Dekat Nabi Muhammad, ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Mun lain tak kira banget. Coba kapan mian san mata. Menceng mian. Ya Abi salam alaika. Tak banget. Bener. Kaula ajunan gelak pimpin mau solawat sarang dzurriyyah Rasul Al-Habib Abdul Qadir Al-Khirid. Juga Habib-Habib yang lain juga hadir manar muka beliau paring nasihat lanceng umur bisa membimbing kaula ajunan. Kau besar kaula ajunan gelak mau salawat. Kak dinto mararamu kaula ban ajunan seakan-akan berhadap-hadapan. Sekut kaula ajunan merang minabi mau salawat.
Ya Rasulullah ji'na li ziyarah qasidina. Betul. Nartaji minkas syafa'ah inda rabbil alamin. Bukan acara dialog. Kenapa berdialog? Karena memang ada hadis yang menguatkan itu. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Orang di ma'abai, orang sumanap pamakasan satunya na sahabat abai singolok salam ka sengko, maka ibakto na jiriya tang arro jiriya ipabali pole ka sengko. Nalika na tang ruh abali pole sampai sengko dia bisa ajawab salam ka orang singolok salam jiri. Mangkana para Rabu orang selebur mau solawat berarti benar depan ben Kanjeng Nabi. Mangkana ate kaula benajunan ndak bisa untuk dipisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh baca asal ketetina kaula ajunan gak dintoh dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akatia gelak dari majlis salawat Al-Banjari Wanengah melantunkan pada syair-syair karya dari Ki Khalil As'ad, Terak Mancorong. Bener? Terak Mancorong nura Kanjeng Nabi bila epeker bila etengku bade yabak kapi. Tadi abak gak ditobajan oleh tetes dan nur Nabi Muhammad bade si umum bade si khusus. Si umum kiri ya. Termasuk sana ku umeng ni si umum. Si khusus ring wali-wali guru khusus. Mun gulu ban sambian umum lamin lo laon tong. Lamin lo laon tong. Ya mun tak oleh nur Nabi Muhammad tampasna sambian sang kasajalan ka kanto. Lagi. Jago manusia. Allah. Tak buah. Rujak cetak campur bung-gembungan. Mau cetak kamu bung-gembungan tak temu aja. Alhamdulillah terbarokah. Ulah tak temu muana. Kengkun lebe delep kelepen. Pas katipun apa ku laku ning akhirat tadi. Kak dito berarabu wah ning akhirat kau leben ajunan pada posang. Selain posang. Hisap kak dito berarabu minta disegerakan. Kenapa? Tak bebebon. Ibu panas mata are kare sakena. Gerpager kak dito ampun panas. Mangkan beda orang berarabu seta selem dari pelona tibi. Wah. Tujuk pelo. Kalau tahu tibi bawon pelo. Ada orang mah. Alak ya. Kini sambian. Alak engki. Salah alak acen. Baik wah betul. Mak tahu bencong. Acen baik. Pakai tambah alak. Ledak bagus sesakan. Apa boleh satis-tritis dari kantuan ni? Allah benilah sekwilda sekitar wilayah dada. Atis tujuh wajah benilah. Tapi para Rabu beda orang secek tenang. Waktu negak dinto beda orang secek tenang. Pasera orang-orang khusus sekeduan daulah jepun ulama. Daulah azimah. Pasera gak dinto. Orang-orang seulaika qaumun fit turabi jusumuhum. Wa minkum nusfusun fis sama'i tajul. Orang-orang selamba badan di dalam kuburan, tapi jiwa-jiwanya terbang melesat ke atas langit. Serah dengan wali-wali. Orang yang seperatu-peratu ke Allah. Dan ini kasih oleh tampasan nur Nabi Muhammad secara khusus.
Sening hari kiamat kak di tawara Rabu punya daulah azimah. Pas ipanggil wan pangeran, ala fashfa'u fal yauma uzhiru izzakum. Mana setia? Tolongin siapa saya tolong apaan? Tolongin siapa saya tolong apaan? Mara banang kok yetin apaan jadi nolongin orang. Fal yauma uzhiru izzakum. Hari ini dapun Allah engkau bakal mapadeg gabak nagapi jadi bak najri orang mulja. Walaupun lambak te mulja akiban manusia. Pengumuman jadi tak bimun tojuk kasa tak padeng geru niser lah kari depak tayang dia tak lembur mun pah morok mun pas tak padeng tak hosobu boleh saya tas betua selip betul kasih Masya Allah. Saya ngajak bang bapa tak kau kening selip Masya Allah. Termulja sana bapak ibu kulakku dan gulaman panjenengan gadin to pada siapa to mun sejelas dari beberapa keterangan dalam hadis ada beberapa yang membantu kita teroning panjenengan sejelas gula pol mau ngompol beberapa hadis tong Al-Quran bakal tetia syafi'an li ashabi bakal nolong laku ka orang selebur maos baca jak sabak meloloh mulai tak ambung nah karena ayat yang turun pertama iqra beni da bacalah bukan letakkanlah beni soro sabak bakon ma baca maos mun kun tahu sabak mun ana bareng pada ben pak kelibun duko umpama saporana keng kun contoh pak kelibun duko oleh surat dari Jokowi tanggung langsung Jokowi baca ring pemerintah oleh surat dari presiden ternyata surat dopak dari saking bunga Pak Kelebun surat ini kata baca Pak Kelebun belum pop amplop pai beri minyak room kapulong tedung montar jalanan sambi binin aku surat presiden oleh sebulan beda utusan dari pas pampres entar ke kantor entar ke duko sudah sejauh mana persiapan kepala desa untuk menyambut presiden bila pak ada surat berikan tiga kan surat apa iya mak mari baca bontong eman mai baca bah kini kejaga jimat pak bun baca esena presiden du malam ke kantor aduh posang domar kena Hansip dipanggil minta tolong ke Pak Banser de Maria aduh jalan ki salbut ki Maria pada ban Quran jak kepe manon kepe manon dak mangana kepe Quran ya bagus tiba ngepe HP manon kepe Quran dak masalah abas Quran pelebur ke Quran dak masalah king selebih penting apa baca sang keberadabu dari saking man ngomanna orang mak lelebur maus Al-Quran
genjer nek beraja sehuruf sawono sehuruf sawono sehuruf sawono alif lam mim berarti itu loh huruf laula itu loh wono yasin berapa kau tak tahu bitong tibi nyari laku ki minto huruf jangan ki laku lain be kujok genjer genja mak sepak para kiai gak ditoban habaib ketiba nama nyari aki cara reng duko male lebur maus Quran cara na pelebur ke Yasin tahlilan Yasin pada pertemuan Yasin panapa Yasin sampai baba pada Rabu sampai hafal walaupun tak tahu maca Quran betul jadi gampang maca Quran nih ngapa lagi saya melarat nih sing ngulang nawa merojaan mau ngapa lagi makin dulang bersehari bisa. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Gampang. Keng sing ulang nak lik mandelit. Nak kana jompo mau ngapa lagi bisa nikah dulu. Dulu nikah. Apa kana tak lem apal nggih. Mangkan sepo-sepo dina mangke tak ngapa lagi. Kor lebih cabai. Mun sedeng-udeng apalagi ya toren. Kenapa? Nih karena kita ganggu, kita ganggu. Orang nyari ilmu gak ditomon tero oliyah. Salah setong syarat aja ibon al-Imam al-Baihaqi iki gak dinto al-Farau. Apa al-Farau? Punya waktu luang kita erok-erok orang lain. Ring bini kita andi laki, ring bini kita andi anak. Nyaman kiban beraban munduk. Sepak mungun nanti anak kata-kata ya apa saya apa lagi ya baca iya makin ngaji nyambi bung-kembungan yang deh jadi masa ngerti aja ning deh kemari leles kadang ki anan ki wah ki sebuah dina saya ngerti bila lama lihat pentol pun di nama kita ngerti sementing oleh ganjaran tak ada iya bikin apa bentar iya lah dah iya coba apa tojun pada sing nguncur lu jangan narim kok bate dung ning dinan teh sambi anan apa toro ka sapa yo terus ke bamban apa dengan cigi bener apa toro ka salake kok bate wattiflu baina yaday rajulin la ya'ishu abada nak kana kene mun pasrahake gereng tuwa lake ko beter tak abid odi tak koy bentengake mak banyak gangguan dari itu rod di pada rumah jaga yang tero kangkor tero nyium lanjut ini nama kita ngerti. Dia mau pengaji nih muslim malam lebur. Apa itu? Tak tahu gini kok. Kalau lebur, pokoknya kau saya ngabas ke muslim, lagi kerobong ban ke ban mas. Ning dah iyo mulu lagi mas. Gila dah ini dah dar. Lagi. Quran. Ayo baca. Mon pemacan hab kelhapan lagi. Ulai ulah ana terbata-bata jadi boning hadis kuya tak terbata-bata tak apa korje pokon je pemasok ke speaker orang tak kau wasjan semaput segitu ngake baca TV bayi ya Roma nggih mangkan sampai pada ocak tombo ati iku ono 5 perkara tambenate pada 5 perkara salah setengah maca Quran lan maknane dadi maca Quran ben maknana seneng gitu gak gelek Ustaz Sugianto si maus arobaan si kelebur apa namanya suara esen tak tahu siapa bener
ocang. Padahal Tar Sugiantore lempoi. Padahal Tar Sugiantore lebek sepuh maki pakun nyaman soal. Aja mau apa? Saya baca, tak tahu jawaban. Padahal guru acerita molodan dia guru tentang sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Diterangakeun ngawon iki. Apa isena? Lanceng para muda kan lu marena. Ini temanya mungkin adalah yang bisa memberikan syafaat. Bukan itu, lain-lain tema. Kenapa mah ibadah lain? Jaring sing ngiding aki bakun ya. Engkau dema bakun norok bakun. Aku basaki gula laku malam kan isu benda boleh. Norok boleh bakun. Bakun ya basaki dulu ria boleh. Nyak ma etemo, nyak tahu di siapa. Facebook ruwa boleh. Gue lagi buru terlayan nering-nering. Ya bos, aduh ria pode. Nah bos, Maria pole dia jangan. Ya tak apa aja. Cara ternyata natunya akhirat. Lanjut. Nombak bikep ya. Gue gila, kalau betok gue dapat mon. Kamu, kayak nengi masjid tu baru. Jauh dah jauh lah kan. Jadi bikep gitu benyadri temor dia. Oh, aki benyala taran dulu. Kemarin kok mau ditelepon man ke fadlillah buru kok mangkat. Dan gula, ngain tuli mangkat mah bergeser gula. Eki, mau tamu yan ban kali bun mandala, modelir. Teman-teman, iki tu tojo gula. Oh, gula gelar wah, aro tangkor wah. Saku sapa ban. Saku tintetin. Lagi lah. Ban. Sih, mbak bikap ngono. Ora masuk ben surga ben kepi kok. Njok bikap anu ke pengajian ngono. Alhamdulillah, terus selamat. Nastete mun mbak bikap. Ndo irwa. Jok tojo ning ruan ta kok dumpang. Anu biasa betul-betul. Ternyata ajan kaula guru mun ngisi pengajian baru mah bahagia tidak harus mahal. Numpak bikap terasa pajiru. Syah. Al-Quran memberikan syafaat. Ya mon syafaat ni kenapa ke? Nolongi dari marilah. Sebisa nolongin pian di akhirat adalah nomor 1 nomor 2 tiga bala puasa. Ada berdoa deh. Makin kau tak pati mampu aja. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahu anid dari 70 kharifan. Siapa orang siapa sah saareh jalan Allah, puasa sunnah, puasa wajib, tinggi. Karena Allah, kenika bakal selamat ban Allah, jauh dari apa neraka, petong bolo jurang, sejurang sabolo. Berarti min petong bolo jurang, berarti sejurang surang setahun. Berarti mon petong bolo jurang, petong bolo tahun jauh dari apa neraka. Saareh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi biar apa puasa sehari jauh di 70 tahun. Ingat puasaan berapa hari loh? Jak sekali korare kali 70 jauh kan. Keng makin berhubung oleh 6 bulan puasaan semak boleh lah neraka. Jauh. Ribuan le jauh. Jak sehari 70, sehari 70, sehari 70. Pasangan korare. Berapa jadi lah? Tahunan jadi jauh tak kira dopak tak kira tahu jak ke neraka makin ngentang mak menyemak gitu menyemak
Ya berhubung punya pengajian pada Rabu, jauh boleh sini kan. Laku agama boleh sama boleh. Pokoknya maju mundur cantik lah. Rencana sehari ini Wak. Bener. Sip. Pasah. Abu Umamah Al-Bahili pernah bertanya kepada Nabi. Apa? Kata beliau, tutuakin abdina kelakuan sebisa semak ke swarga dan bisa masuk ke swarga. Tutuakin kelakuan abdina si kelakuan gak linto bagus. Makna beri makna tidak makna literal, makna umum. Napa jawaban Kanjeng Nabi? Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Pasal pelebur puasa karena ada kelakuan ibadah sepenting gencer dan puasa. Jepun almarhum Nuruddin manar bukit sapora tu sana wa la darajatahu fil jannah penting kita derajat di surga. Jepun beliau kata apa? Orang apasa ni kamatoron nafsu anama karena bila tabu lapar koncon tabu kenyang. Bila tabu kenyang koncon tabu lapar. Nuruddin jadi saya debu. Masa tak paham dengan tabu lapar. Koncon tabu kenyang. Imron kenyang. Ikan riberin ki corona jaga imun, jaga iman, jaga iman, jaga imun. Bigule tambah jaga iman, jaga imun, jaga imron. Jaga iman, jaga takut ke penyakit pada Allah. Jaga imun, jaga kesehatan. Makan 4 sehat 5 sempurna, menandi besar. Mentandi besar 4 sehat boy. Tak ada 4 sehat merogi wadah. Iman sepa ngakan iman ngakan gak dito berarabu demi sehat ampun. Tapi juga biar tidak stres jaga imron ngop keluarga nah. Baru aja kitab bodoh. Kullu syahwatin tuqsil qalbah. Syahwat riya bisa megeli ke ate illal jima' kecuali jima' bolong ben keluarga hari melemes ate ban pikir nada sabakun melemas ka ate tadi pun terlalu lemas ate na lockdown lockdown and smackdown positif mah positif basah keng mun binian gula matora gula sakut mator kesambian mun binian mun bahasa sunnah amit keselake iki kecuali tanggal 10 bulan Muharram tanggal 9 bulan Dzulhijjah maka tak amit ada bun ulama ada apa bulan setahun sekalian keng mun Senin Kemis puasa Daud amit kelu kalau aku apa saka eka puto panja bah salah boleh jangan seromorok bah ika puto panja dibudin selake bah ngoca laja apa sah kok bolana tak keluaran apa cak binin ternyata tak pasangku sih sampai rara asar mabet pada apa ngocak si bini tapi tadi bagi apa sih tapi dia panyapa tak apa 2 wajib dia tak wajib kayak ngempian oleh ganjaran apa mau oleh ganjaran intidharul faraj ibadatun menunggu jalan keluar itu juga bernilai ibadah
Ngambian raja utang, nari utangan dulu, nari kita nemu, anak orang inti darul faraj ibadah gini kan. Ngambian bini nala akhirah, ning luar posang, ya Allah, ketiban apa kerja, ya Allah, sebini aduh, tuh ya Allah, raja masuk, mangung bingung luar. Iya tak kira bah keluar aja masuk teguh itamun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la tu hanna waladat maryam wa maryam waladat isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud yo wala waledhu ika baba kan beda tuh kerujat Anna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud aman aja letu telah locot kodung apa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud ada bang ning luar bada sewat magawan mak beda gantum pian kan duh tahu ya bosan embu ke lahir wong mulai gila bosan mak beda ring bosan ngambi du tepak rokon iya bosan lakon pian gulan di anak bi kakak nih gula ngocak tak to man itu gue le anu le ale le tan derem apa itu kuna derem tolongi nyotok le keluar cek lah tau nyotok ke dedem baca macam iya jangan gula udah terakhir nih ke gula yang terakhir kan gula jadi tak bisa hamil boleh bini gula capok tumor sumsum tulang belakang pas operasi pas dan dokter tidak boleh hamil lagi padahal gini udah artinya jadi anu boleh bisa kayak tak bisa ada pun tak bisa jaga ulang padahal dero ya usah ada teh kompoi udah ku harap penyari boleh metua orang lepas tahu kara bangun dero ada kau bunuh-bunuhan mun sendero ya kayak nganu udah takoan takwa takut sama yang tua kayak gula on ingatannya gula on berdiri video saya kok menir di cerita gula andi tukang seram macam piala seram binin duun gula itu kerja mak pas jereken gala ke tukang seram iya kan tak panggil pak napa rai mian di bini duun telur rai aku mak bisa pak jangan gula toren apa jangan gula boleh bangun ya sagu gratis lah apa minta apa biar rokok rai mulai aki pun gula jadi tanggung tanggung ini surya lagi jisam suwi kau sekelas bek mapan lagi hidup pak ya alhamdulillah kalangkong rai nikah lah ilmu nih lah karya datang gula rokok le sebuah kabeh artinya tak bisa kalah boleh lah nikah rai apa pak menir malam-malam gini lah menir rai nah apa menir nih iki kiri saya tahu wajah dingin aki iki kiri saya udah jak dingin aki wah perjang gula oh mak kok tak genaung mak kain ledong bedong ikan apa le rokok le sebelum kambing boci kok kasta haram kasta tak mau casin ikan gula mun gigir na satu waing merongok satu wagi pelengan ra cak tingot tiaki saga
Tinggal kor sokor gula. Tuh jak wonon Pak, dan gula mata ngabeda gela. Pak ngocak mun ngabeda gela tak milo rokok udah dah. Menir. Jadi wahai para lelaki, mentero jadilah ilmu nah. Lalu leja seandainya kau menir. Oning kaki karor mbak. Bengkalan si araji mbak. One, ewe awe gula. Ajunana mimpe pona pagi ayah kobe gula. Kan keturunan si khona holil gula. Mimpe pona pagi ayah ajunan mak pah bisa ketika itu, mak pah akor. Dia menjawabnya. Kula amin pe sambian durabi ni boleh ke muslim yang setaka hajat kule gitu. Mado iya lo raratan. Cermet gula. Sambi bini gula bang. Cek cabis bukan gula bana anak sambi bang. Cabis kata lima. Boh. Pas saya bini gula ni paling ki sarang nyai sesepo. Tan gula. Sukses kemarin. Pakun kata olaran kok can. Mari ngakan. Pas pengolah tidur lu mau kertas kau bawa budel lift. Keluar di mobil gula pasal. Pak berem kemarin. Kan dari kemarin dah remah. Pak awo kemarin. Awo can bini gula macam ni kan. Nyai burabu debu ke gula mas. Apa jan? Amponing korsokor gula. Bobo. Jan saran. Mak do iya nyai aja. Titi jangan guna. Tolos kok. Ya, saya akhirnya menerima apa adanya dan sudah punya komitmen tidak akan pernah berpaling ke lain hati. Siap. Allahumma Muhammad. Lanjut. Nomor 3. Bagi buru pasar apa? Kau cono leso. Teki ngaki boleh ke dalam. Orang apa? Nomor 2 kita amari lah kata loh kok. Ya, macara pinteran ben sapi datu benteh. Duri mantap ibu nih mantap ceremi. Wan, ayo lanjut. Lah sedot rokok gitu. Nomor 3 ini lagi. Si. Hah? Malam-malam marin nih. Menir lah keluar. Ki minta lah jak bacaan. Titi deki lagi nyemak ke binin bang ngocak menir bang ngocak sih bini mi gila apa pun ibu nggak muslim ibu boleh ya menir kayak tak bisa pak tak bisa jawab. Wanita itu sanggup menyimpan rasa cinta walau 30 tahun tapi tidak sanggup menyimpan rasa cemburu walau sesaat. Mun lesok ngaronyo soro atana sanggup soro sasa sanggup kemun tamburuan ngalkan mun tak ditutu HP nih mangkana kok ngobola kalagian ngas teteh HP na ngas teteh beripin yang tang linja mau tambah mentai beri nepin nyamai lake dan nyamai burhan. On ibu ada nasan misan pada tak milo kok nasan tak milo on senomor 3 iki pabenyak nyari kanca sekus baunya nyari kanca joro kok jok cari kena mat ngerempat ambian mangken dari tanah kula dari tanah sambian
Mangken gula ban sambian taretan santren lagi Kusyairi. Taretan santren Habib Abdul Qadir. Mayu petang salang sari gulaku. Ser-ser dia. Ser-ser laku. Sekemere. Sari mayu laku. Wala budi sepertu. Wala mimbian bertu sari wi gula. Jangan mentak kenal mentak sempat wi kok. Ula ba nang biyani sa teretanan ko laku beda ikatipin. Nah apa ikatipin ka biasa? Muwa na sambian kas bekas wudu ka dito karena butera gulo. Mangkan Kanjeng Nabi sebut qaidul ghurril muhajjalin. Tera ko laku. Dadi setera pa ni ka bekas wudu ko ka dito sa tonongin. Ya mun kada nanggonang roa. Odi mate. Roba katin datin ber. Mangkan balebur abu wudu. Orang mun nandi wudu selamat. Pernah ada Abu Allah dengan Nabi Musa, ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi wudu, fala talumanna illa nafsak. Hei Musa, bakna mun jabok musibah, sedangkan bakna tandi wudu, celaknya lagi siapa? Berarti murni kesalahan bakna jadi. Artinya apa? Mun andi wudu selamat. Mangkan mon tedu ngemian awudu gelu. Awudu. Kek makin di wudu, cak bawat gawa. Selake nak kuah di wudu kak. Baba. Tanya lagi, siapa malah ini? Ke Muslim. Pak, jauh-jauh boleh. Mak kaya, papa anta kaya jadi. Jawaban kawan ja. Wudu. Perlu dawam al-wudu. Dawamil wudu. Bagus ya. Betal wudu boleh. Betal wudu boleh. Telep ke. Biasa. Jepon syarat dari wali wanita sekut andi wudu. Jepon. Mbian wali murid. Boleh wali santri. Keng hebat ke. Jepah ni bangke ni wali murid wali santri. Wali murid wali santri dia doaan pada doaan Nabi. Keng mana doa kina potong. Bener. Ka doain Nabi li ummatihi. Doaul walid li waladihi ka doain Nabi li ummatihi. Tuan dari sepo ka anak pada tuan Nabi dah ka umat. Coba. Manti tak manti? Kak memanti Nabi bandreng wali. Imantian Nabi. Dia Nabi paling atas, Rasul paling atas, walina Allah lanjut. Maka dari kak dito, tuan sambian menuntuk atua anak, mantian bantuan dari walina Allah. Mangkana bapak, bu ibu, embian mon nyari barokah ke para kiai, ya toren. Aja habis ke habaib, ya toren. Keng berde di atas na habaib, berde di atas na orang wali, serah, ring sepo. Menyaring orang yang setia rela salahkan taruh. Habis komandaman, kering sepono bengis. Bener? Nyak mana ongguan dia? Bener? Mon pada kiai, mon pada orang mantu kok jadi habis. Padahal berde tuan selebih manti ban wali kutub. Serah, embok. Apa? Ibu ni kemanti. Rujuk ambo gula ring awam makelah macar sallallahu alaihi Muhammad dibaca sallallahu alaihi Muhammad guru manti telebat sengak sambian jak sampai nyagereng sepo ana apa tak kira mulja bada dua dosa seta kera tunda seksa ning akhirat tong dolim ka orang mun dolim ka orang tak kira sampai ke akhirat dan kining tunya pun waduh, apa? Doa anak orang si idolimin manti. Ambian oleh na dolimi orang basoki, mabuduk besay. Ngalaan tanan orang, makin intretan eros toros. Bener. Tabun orang bukar, patompas, ampun, lobar kapi. Sambian basoki, bisa beli mobil, Alphard, Pajero, Jedarpat. Dam truk andi duwolo
fusuan di duwolo kebayapa kepibadah aso kita lebat oleh ngalak nindretan ngalak nindatang kelabon dolim kengai tak kira sampai ke akhirat kining dunia bodi koni ban Allah cara Allah macam lebah musibah mudatanmu kadang kering geng teh ada mojo sakit apa ditambah lagi ke dokter dak penyakit dah CT scan tada MRI tada foto torak ada di budina pahada bener datang ke desan tukang seher kapi polari seher polari beni seher ruang bawa seher abad nanti gelanon boleh terus dapat bun ke Yuti Bohtar pernah ada buah gula orang rejong mon ngalaan tanah top notopan lorong itu top lorong umum itu top ngalaan tanah Arya jong to sa seher je mate dor bakun berat abu yo ana mau berat abu cek mesembengan orang ki odi si asal bisa lebat tak bisa lebat kan mesembeng kau rek jadi mate nak mati sembeng majan sar ge muslim mak muncung pidato kayak itu basyira wa nadhira beri kabar bagus pabunga nadhira beri peringatan jak kejo monono dengan pidato mana kejo monono aronya mana lawa bener jadi harus seimbang balance belen ni kan artinya balanco nak tangawa wasatiyah yo lanjut di napa boleh setusa seku laku napa seksana tak kira tunda sampai ke akhirat kining tunya mohon beda dereka kering sepodo uqul walidayya istinani yu'ajjiluhum Allahu fid dunya gini kan pon nih seragana beri jalan ini serem banget bentar benih yang dia rumah kompoi jadi ya kompoi bakun masalah sepo bang dia anak gini katanya beri jalan lawanan nah betul dah iya nih Bayu saya mau lihat boleh bang oh ya boleh terus memak leburu ya kan apa embun jadi kan apa nih ya tuh on ya bos sawaan semua deh are udah saya ceng menceng jadi on lanjut dereka ka orang sepo kengai mon orang dereka ka orang sepo dua oh di ining dalam tunya la tak nyaman tak kira nyaman bakun masalah menon la tor bentor menon la pak menon bukti aki ke pas ngucap ambian mon matua ke ente gelo matua jadi kan kepanjangan tangan pada benring tua apa tak norok makan nih ke lembok tak norok ngilain tak norok kemban si kepulong tedung siapa sih ngilai mana aja rasa kan bahannya matawa artinya apa hormat papa deban ke orang tua anak tambahnya mana mantoh apa mantor ya menyaman nak potoh mana jalan bah nyambi tongkat apa tongkat dia tong pas teket lah tak ada dia orang Madura maknanya luar biasa orang Madura ini kabar Arabu banyak kata-kata hikmah mengandung makna filosofi kendeng-kendeng nih jalan nih lakoni betul siapa jadi profesionalismenya
Pabenyak nyari kanca bagus istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Pabenyak nyari kanca bagus karena berdasarkan orang yang di iman bakal bisa nolongin pada hari kiamat. Kemudian bisa nolongi gula. Sana kata, torek masuk surga bareng gula. Nyol manganyol. Sanda ba ke bang labang Wahyu sir kape. Kengentan insyaallah pada masuk mayu. Dem. Kalau lebih apa amin. Pemari kulo pada masuk surga kape. Keng surga ni ka Muning ku di kitab tasawuf bro, macam larang ayo, doyu. Surga di pernah nyanyi lambanya. Nyanyi nade. Yang ada lagu nade, jare guna dam ria. Ayyuhal ashiku makna husnina, mahruna ghalil liman yakhtubuna. Jasadun mudnan wa rauhun fil ana wa jufunun la tadhuqul wasana. Orang setero kangko mahruna ghalil liman yaktubuna. Coba tero manono bajar tang mas kabin geng tang mas kabin larang. Mas kabin pertama jasadun mutnan badan koros korang akan ledak masuk kok lah. Pak panjenengan masuk nih. Hari ya masuk deh. Engkau tak masuk aja. Coba berat badan berapa deh. Coba centang bini bro. Siapa saya tahu jawab beraman benitang bini. Anak, bapak, itu anak dia. Warauhun fil ana, senang bila mana ada ibadah yang berat. Pada ibadah berat senang. Oh, mun kula panambian ibadah berat sangka. Apa jang? Semalam 100 rakaat. Aduh. Cek telole rakaat. Tarawih wan witir kaburu. Baca sorat idaman ama kulhu. Labah kullu. Salah lebah kata tabat. Tabat ya dah. Marilah. Assalamualaikum awak pada munadin nidan akhirut tarawih. Marilah. Labadang kolak. Rocak. Rokok sih sepak nih. Buka dom sih. Mainan dom sih. Sambil ada Lailatul Qadar. Mainan dom. Wan ibadah malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lebih bagus timbang 1000 bulan. Aduh belum pada tahun lebih ibadah nak. Mun main dom. Ternyata keluar Lailatul Qadar. Pada main dom belum tahun. Musibah. Ambum. Jadi mun malam lekoran ambu gulu dom, ambu gulu. Tak kok detek ngongko Lailatul Qadar. Ambu gulu, ambu. Ibadah. Darusan. Keng muncet tak fasih. Tina kita macam. Ni boy. Ya. Bagi ke ngodan do. Nagodan do kan kritis. Kritis. Mun sepo macam letak ning panglo saka. Pelancong nom. Pelancong. Sengude bang ojak. Lancang gelu nom. Bang ojak satu pak. Mi mau sangi dah iya manju. Terus raw pelancong. Setelah lancang gelu. Bang ojak. Ijak ring gini ke menimat wajib mutasil nom.
kenimat tobi'i engkau di santren ke sepo bentar yang santren lora maki santren ke sepo pun tak tahu nom jandet ngudedan mai tina keluar benar taro mentobu kambu dibi gimana baring guring betompas benar kopi betompas benar sampai habis syair-syairnya arsa-ara satu wala sabah dole kente jong tandeng wadana tobu klano angaci sing ngoda satu wa keluar awi maduk sakandel pangoca arembon akan sedia ku tahu kata takrama cukup patai pemilu sekali anjan sing ngoda dua apa masuk ngoda menurut sesana cuma ki satu wa tak ning boleh bila si hatam mau bah tokar menurut kata wahai youtuber boleh ke boleh saja boleh ke naman maki toron adalah maki buru sabah HP ni jadi cok kelak dah mak pada youtuber dai sana beramari sabah kirim ada aja jong jangan man salah pada gempar sekuter ibu dia nin mbak anjena hah sih taja wah amin game cacing roban dari koros tadi lempoh sana lempoh panggil lembun tak ngidingak kita kok koros boleh mak tahu ke jago pada lebur kia wajufunun la tadukul wasana mata sedang tingkat tondu tetih tak pati tedu mun mbak abon cek jan dokter suruh tedung bulu ngejam sada semalam mak le sehat deh wah male fresh belum jam bajang 5 menit kali 5 sekali menit tedung belum jam jadi punya tedung aku lakukan sani buka amal tedung mak wocur setia norok pengajian jadi wah beda ngaji dengan tok mari dia tedung dengan tak apa kia tedung mau niat kangku selamat dari maksiat sepak kalau tedung berlalu leja anakku untuk tempak ben bini jadi gua dipakan dari yang mana maki burak gelap bentuk tell me ban telat mikir kon terakhir torot kok ben malam iki kiri ban malam iki kiri setelah kiri boleh lu jam kan tak lesoy tas iya iba buat aku lihat kan ada dengan cok lagi anja neng mabah bini anu man cek biasa neng bini dewa ayo iya jet biasa kurang mereng gitu merempak terakhir nikah syafaat tertinggi pasera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar muka ngaul ya malar muka ishari ya ban kanjeng Nabi orang yang paling berhak menerima syafaat Nabi Muhammad dalam hadis orang yang berkata-kata berzikir la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas tak teralam mantap lemat teh kak dinto bararabu si bakal ngauli syafaat dari Gusti Kanjeng mangkan ke sawi ingat ke sawi lamban marhum kan malolo mun sebelum bidatu la ilaha illallah la ilaha illallah la
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Tang benteng dia tang pagar sekawat dia la ilaha illallah. Bila lama aja la ilaha illallah berarti lama masuk ke tang benteng, lama masuk ke tang pagar. Siapa saya masuk ke tang pagar aman dari tang seksa. Jadi Puan Gus Baha Nur Salim berapa umat Nabi Muhammad pak swarga bakun. Apa? Jalai beri kunci naswarga, kunci bang naswarga. Kenapa? La ilaha illallah. Mulai beri kunci masa pasti buka alabang. Miftahul jannah. Kenapa? La ilaha illallah. Pokoknya jadi maos sampean. Bila lestari salat maos la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nyari iman. Bongka boleh. Starter des la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ongka terus ongka. Kak dintoh para Rabu orang-orang yang berhak mendapat syafaat kula. Asy-syafaatul uzma. Siapa lagi yang paling bahagia nanti mendapatkan syafaat Nabi? Orang selebur mau sholat. Salawat ka Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana kula ban sampeyan, mun Nabi lebur mau sholawat, tenang odin. Lebur odin. Nyaman odin. Bila la tenang, ya jek la tenang, ya nyaman. Jek reng sik sare kan tenang. Mangkana biana wirid nyari ten adikir nyari ten. Ane marin bila paleman kejompok tenang ate sabar. Nika pada ben ngecas kula ben mbian nika. Niki. Ada ben ngecas malam ngecas wa ka saya lagi muslim ngecas langsung ke somber setrum Nabiyuna wa Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Loh, muslim apa tujuannya? Hanya tasjih, memberikan semangat dan memperkenalkan Nabi Muhammad dan ajaran Nabi Muhammad. Nah, kalau sudah diperkenalkan, nyamanlah kenal. Bila kenal, maka tanda orang itu akan sayang. Jadi bila kenal, sayang. Bila sayang, tombu pas cinta. Sana cinta, apa olong pun saya cintai. Betul? Apa olong pun kesini. Makanya pada doa, mak. Tahu doa? Allahumma ya Allah, nyona ya Allah, nyona ya Allah. Kan begitu kan? Apa doa itu? Jawaban ulama, wakila ad-du'a'u lisanul ishtiyaq ila al-mahbub. Berarti ada bu, lisanul ishtiyaq ila al-habib. Apa? Ungkapan rasa rindu kepada yang dicintai. Siapa? Allah. Jadi abak kadi tawara rabu minabi kerong ke Allah. Sambil doa. Aduh. Kenapa? Ring kerong gak ditawara rabu. Tambahnya kerong ini kenapa? Liqaul mahbub. Tawangki ban saya kecintain. Abu debu. Loh, tadi gue ban sampeyan minabi doa. Hakikat mengungkapkan rasa kerong dek kajunan di pon Allah. Bila kerong dek kajunan di pon Allah, Allah saya kerongin paku disemak kawan jenengan. Karena Allah janji, beun mun entar kesengko adere engkau berkah. Beun mun entar kesengko sakelan, entar engkau sakelan, engkau bekal depak ka beun satebeh.
Allah. Jen sama ambian. Allah saja sama. Ingat nyanyinya Sambimbo lah mbak. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Betul? Engki. Mangkana aku leban sambian geding lagi. Ayo sami mak semak Allah. Lebat nama? Lebat wirid. Lebat nama? Lebat dikir. Lebat nama? Lebat aba emot dak kajunan dipon Allah. Bibir adikir. Seka Allah wahdahu. Ana ma'aman dakaroni wa taharrukat bi syafatahu. Engkau abareng orang seengak kasengko ben bibir abi kebi put nyebut tang nyama. Jadi mohon aten nika aisyah ismuddat lafzul jalalah Allah 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 husnul khatimah Allah Allah Allah. Bodi saya ngajak ni Allahu 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 Allah. Bodi ni ngaten la ilaha illallah nyaba keluar dalam Allah 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 Allah. Mangkan mun lebur dikir pahandi sifat malaikat. Apa sifat malaikat? Tak pati ada. Orang sendiri sifat malaikat sendiri. Tak pati tedung. Anak apa? Ate nampuan bung sabuk. Terus begitu. Ya, man kada apa aja ning nyong orang seborong ngono. Ate lai sereng seborong. Oh, dok wah lata. Sandal lata kening gilicek pah keluar borong sidi benian. Aro berarti ide lemro sidi benian ro nyaman. Naudzubillah. Terima selamat kepada Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Menar muka raja manfaat, menar muka raja barokah. Ampun 10:30. Aku mau pulang. Langsung tu. Engki 1,5 jam baru nyampe rumah. Kemarin gula ulang di Gunung Saim. Gunung Saim sesuai bannya mana? Saim itu artinya saim puasa da orang sekali. Tak ketemu ban Roma. Soim puasa itu tak tahu masa ketemu puru tak tahu ngebebe terserah mereka. Ayo saya doa ayo lisanul istiyaq ilal habib. Ayo bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asyrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'atsu man afnaida wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabis salikin ala manhajihil qawim ij'alna min khiyari ummati wasturna bidaili hurmati wahsyurna gadan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baca salawat 3 kali sebelum mulai. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah. Sekali lagi le barokah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.